so what to kwan akoto bi akwantum nipa no na boa wo sa wo ye no amani so enti se edufiada na yetena sese bia mi anase kre ye pa sa ya na boa me da se o ma mi anase kre ye pa sa ya na boa me da se o ma enti no so the kind yes indeed first segment here dey ala me jiri so na etifo bedi bia mo bewie no kwamo enti ya metifo nyina akwa aba but before so be ye you know wa so me akwa aba me da se enye easy obredi kania so they abeg we show well na me no say dey ala so taking them so no you can do the job. Thank you. Yes, Thank you. Thank you. Therefore, I say na every and if you can say is that every Friday 4 to 6 no. Ya the be sa adwumedie no. So aha. Last week we bet me afom obi. Until this week is all kinds say hwe. Obi chawa there last week. Until what kind this week and say hwe. What I say. Aha. So it's good to start from somewhere and end somewhere. So the journey has begun. Thank you. Aha. Thank you. Meaning say the work no. I was tracing will be akwa so nkramofo ma Christopher. Boniface so de me nim de ono no ai na gen so ono ne de boni nko an obedi. Na no kra onim. Ya say Easter bi na Christopher call crusade I'm from the crusade. Ta ka say ya didi mrika. Na na de Adwoa boakyewaa de me beto me bo abobo. Say de be ya. Wo betimi afre. Okay. Now friends so ayafa. Okay. Enti me pamacha. Okay. Vodafone no. Vodafone ya na MTN. Me pamacha Vodafone mo fa no. Hello. Abone fafiri ene se wo bo obi abaso ho. Me pamacha de wo betimi akasa ho nemo. Lamu mlanche ni na bosi. Na asumi say bone no. Nyame de be chefanya. Okay. Me pamacha metiefo be boa wo. Okay. That's a Menso me das. Yes, chef simple kofiafi. Mpacha o matie o papa. Say I had the name here Vodafone number. Call bi anya ma ye de a. Na chese CIA. So asemu amoka no. Eya me de pa papa bi wo nsuta e friend se safo. Incoming ya me ko din komo one ne din komo afa no ka se on bien fa kola numra Mr. Mponsa ne kete yate ye dasi pa ajo da ABC so mema obia course no season mema obia meet me no na mo kire isa ma no no kire unso be ma yehu was it enti so me ma hu se wo na wo bibiti ame enti wo a wo bibiti ame no nke me no hwana nke hia no said the last week me ma scenario no David in the saw no e ko ba say saw na pam David o na oba betro say oda ho ne say enti yenya hu adwuma ko pem say eye nipa ne nipa ntam enti ma hu se bibi e haw me ni wo hia ya no sister na ke hia oh so for na desire na ye disable yen say yem na yes na yes guso but me hu wo no prekopa no wo ankasa no wa ye bone no wo se hu bi abeda wo so enti wo dwane afa wudom wo mpese obehu me kura eya me masade sa me am ye matured in Christianity no me mo memra e ma kire wo kwan no na faso ebiem sama anya no sa na me bu ne mani guso na sa wo susu mpo na wo bibiti ame a me beto correction said den ha awrade nyankopɔ se ma yede na nso akade ewe Intinyi sika emo ni nyame hia na mo hia ya hoto ne asomdwe se yebetimi ehia ya ho se nuanom ne yakasa eno ne onuado mo na obi frɛ o kan asem bi o se e bi Adwoa boakyewaa e na aye kwadwomensa bone good na kwadwomensa de a waye ne bone no kwadwomensa